Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo i-Mafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala, kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke Nkosi yami senekelwe. Senekelwe Nkosi yami. Hhayi mangingachithi isikhathi, mangililanda udaba nizwele mathupha. Sanibonani eMafeking, ngiza nodaba lwami lwamanyala lana. Indoda yami seyinonyaka owodwa ishonile. Ngangiyenzela amanyala. Ukushona kwayo ngahlala ngizisola ngokuthi kungani ngangiyenzela amanyala, ngoba phela ayiwadeserve la manyala. Indoda yami bekuwumuntu obesebenza kanzima. Bekuwumuntu obevuka ophandela mina isinkwa naye. Bengekho bengikuswela ekhona. Bengikuthola konke yize bengenza umsebenzi obhadle kangako, kodwa bengikuthole, bengikufuna. Hayi Nkosi yami, bengimjolela nomakhelwane wakhe. Ubethi njalo mayiphuma emsebenzini ngibe ngiphuma nami ngiya kumakhelwane wakhe ongasebenzi. Umakhelwane wakhe lona bekusebenza umfazi wakhe. So besintshontshana mina naye. Kahle kahle ubenza umfazi wakhe isilima, nami ngenza indoda yami isilima. Bengiphuma lapha sifike senze izinto zethu, mazithi 12 emini ngiyabuya-ke ngizoqalisa imisebenzi yasendlini. Iyothi ibuye indoda sengigezile nge-right, indlu e-right, ukudla sekulungile, ngiyiphakele kube right. Nge-weekend benomakhelwane bebezirelaxela la endlini, kube mnandi. Bazibukela ibhola, baziphuzela utshwala, mabeziphuzela utshwala. Ngibe nami nje ngizihlalele njengathi akwenzakalanga lutho. Sayenza lento-ke sinomakhelwane wakhe. Sayenza kwaqhuma isisu. Azange-ke ngize ngikwazi ukuyinyamezela leyo, ngoba ngabona ukuthi izabhujuluka le ndaba. Phela umuntu obewathanda amasiko, makugodukiwe nje ubehlezi enza sure ukuthi khona into ayenzayo umsebenzi. So bengathi mayenzela le ngane ibe khona inkinga. Ngathi sayithi ukusikhipha isisu okwamanyala esibili lawo nawo. Ngasikhipha isisu ngingamtshelanga nokuthi ngikhulelwe, naye umakhelwane wakhe lo ngingamtshelanga ukuthi ngikhulelwe. Kwenzeka-ke umakhelwane wathi ukubhekisa umbombo ekhaya. Ngabhaqa ukuthi umfazi uyavalela naye njengoba indoda igodukile. Kwathi ngimtshele, kodwa ngaphinde ngathi hayi mangingabe umbhidlizi wemizi yabantu. Ngatshelwa i-charger. Ngithe mangithi ngiyoboleka i-charger ngale kamakhelwane, ngafika egeza, nganokha wathi ngingene. Kusho ukuthi wayicabanga ukuthi umfazi wakhe ubuye ele emsebenzini, kanti yimi. Ngathi mangingena, hawu insudi yesele. Ngabe ngimtshela ukuthi bengizoboleka i-charger ngizophinde ngibuye. Wathi hhayi akho nkinga, ngangena. Wathatha i-charger wanginikeza, ngaphuma ngahamba. Wabuya-ke weza kumina wazoxolisa ukuthi ngifike enqunu, becabanga ukuthi umfazi wakhe. Ngavele ngamgxumela ngomude ukhisa. Saqabulana kanjalo, saphonsana embedeni, kwaba yiyo leyo ndaba.
Sagcina sesintshontshana naye-ke ngoba ube umuntu obehleze khona, waphinde wanyamalala, yabuya indoda yakhona ngaqhubeka ngantshontshana naye. Ukuthi la manyala ngangikwenziswa yini angazi. Ngingazi-ke noma nginalento abayibiza ngokuthi impene yini, kodwa kukhona lento ebizwa ngempene eyibe sezilwanyaneni, uthole ukuthi zithanda ucansi kakhulu. Bengithi ngike ngizovela nalawo manyala wami, akukho okutheni. Ngiyabonga, siyabonga.